I never imagined what would happen when I'm 24 years old. In nikoli si nisem mogel predstavljati, kaj se bo zgodilo, ko bom imel 24 let. Remember when I was here at 10 years old? Se spomnite, ko sem bil povsem na robu, ko sem imel 10 let? And I wished that I would meet somebody else older than me. In sem si želel, da bi se srečal z nekom, ki bi bil starejši od mene. And he would be my miracle. In da bi bil ta človek moj čudež. I didn't get that miracle. Nisem dobil tega čudeža. But in California 5 years ago, Ampak v Kaliforniji pred 5 leti I looked out the crowd sem pogledal na množico and I saw a little boy, in sem tam zagledal malega dečka, 19-month-old little Daniel. malega Daniela, ki je imel 19 mesecev. He was so cute. Bil je tako srčkan, No arms, brez rok, no legs, brez nog and a little foot. in malo nogico. Guess which side? Uganite, na kateri strani. Levo. Ja, na levi. Luck, chance, or coincidence? Ali je bilo to zgolj naključje? Not at all. Ne. I got the father to bring him up on stage. Poklical sem očeta, da ga je prinesel na oder. He was about this high, Bil je približno takole velik, big brown eyes, imel je velike rjave očke, big smile, širok nasmeh and everybody cried. in vsi so jokali. Why? Zakaj? Because it was a miracle. Ker je bil čudež. Now I know, Sedaj vem, his mum said this, njegova mama je to dejala, now I know that me and my son have not been forgotten by God. mama je rekla, sedaj vem, da jaz in moj sin nisva pozabljena od Boga. It took her a year to tell me one more thing. In 1 leto je rabila, da mi je povedala še eno Nick, stvar. when I hugged you, it felt like I was hugging my own son 24 years later. Rekla je, Nik, ko sem te objela, je bilo tako, kot da bi objela svojega sina 24 let kasneje. I can't describe to you how it felt when I saw my dad hug his dad. Ne znam vam opisati, kakšne občutke sem imel, ko sem zagledal svojega očeta, ki je objemal Danielovega And očeta. my mum hug his mum. In moja mama je objela njegovo mamo. If God doesn't change a circumstance, Če Bog ne spremeni tvojih okoliščin, he can use it. jih lahko uporabi. But let's get serious. Ampak postanimo resni.